INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule tuntu ma po hian US election thukal zel America Thubuaiin Supreme Court a thlen to thu Dr. PC Biaksiama thu ziak hi kan ngai thla ho le don nia State Thubuaiin Texas malak na chu state dang som pariatin an zom to drama point na zom veta dan bo chia state palite Supreme Court ma in soifia turin voin December ni som tlai lamdar thum keini lamazan lai vela ko anni don ta a then tan thulom om then khatan thulom om lo arpuya lung chia sangara lung lom chu tuna hian America in than dan diklo thu boy na tong chho me kani Texas state ro puile thu dik tran tlat tu chuan dan bo chia Biden a thlang tu state pali te chu direct in Supreme Court a king tariap mayani a an state million Attorney General Ken Paxton a chuan state sarkar IO in official in heng thu boy nei state pali Pennsylvania Georgia Michigan le Wisconsin state te hian US Constitution dan kalin in thlan na an buat saya chu chuan in thlan result ati kholo pha ani ati a case chu nimin lama chip chiar zokin kantar lang to a tuna hian Republican state som pariat lai mayen Texas state malak na hi an zom ta state pali in an pui bom phota chumi nuwa som adoda som pasari tuna hian som pariat an punchak dana hian state dang point an la zom bel zelinarin om drama point a legal team tenen Supreme Court Scottish lawsuit hi an zom ve ngal bok ti NDT news in apuang dani na khapa wangin drama ukil rualten Supreme Court a direct in an kal thailo ti kan ria private ang deu hin ni ve a chu wangin court niam zo ka hrut kwal phota an lo nol nuwa Supreme Court an kal thei chu don ti kan soi to a Texas state malak na ro chu official ani awangin Supreme Court of the United States Scottish chu an direct ngal pop mai ani Texas state mewin Scottish sa an thu boy theilu chu engtiang le ka poimo nge nia enga tinge state rang som pariat lai mai in tiam rual man lak tak le a chan chu hei hi ni Texas state tin state palit hu boy a ortir na chan hi America dan pui kala in thlan na an nei wang ti hi chan pui ber chu nia a case a poimo em awang le Scottish in an lo ngai poimo em awangin heng state pali te hi in soifia turin Supreme Court chuan voin December ni som tlai dar thum ma ngein a ko ngal tarup mai ani hei hi keini huna zanlai pel hret turaniang kan hriat to angin Supreme Court hi drama lam tangte ngong len na ani miu maya Democrat control court niam jok ten du in lo soi savelin an thu thlente lo ngai nep sakma se he court sang berle thu nei ber hian dik takarawarel kan bei sei thayanga diklo taka vote lem manga Biden ati tlin an lo tum dan le an phia ruk na te chu America mi puite ma a mol phau taka phau langin thutluk na fel tak an siam nge yang ti a bei sei om hle mai heng dan bo che state pali te hi drama legal team te hian case rip tak somnga chuang zet mangin an king mek boka anni khin na ber chu vote ti chingpen na salutuk te Dominion call manga drama vote Biden a vote anga an chan tir duak dan te signature in mil lo te mi thi to vote thak tir te atam mai kan soi seng lawang in thanna thil diklo atam lu tu gani result dik tak kan redu stop the steal tia movement siamin America me pui tam ber khuan thu dik khriat an du to hlea TV Chanchinthar puang tu mainstream news lam te chuan drama chu supporter nei lo zok le vote mutlem zok tling lo zok an puan dup lain America ram dung le va drama supporter te chu kholaya anin lar tam tual ve thunga engti kong ma in bum na manga Biden an ti tlin ngot hi mi puinan pom do ni na lang talo drama poina pom lo bok mani lo khan Washington DC ya mi puinoi nga zetur drama support tu ten pung khoma tunin rin ni
December ni som pani hian chu ayatam mi pui makta duai tling ngei tur maga million march an nei le don ani chuti lain heng state paruk zinga panga te hi Republican control legislature an ni awangin December ni som palia state IOA elector an tir huna po hian state IO tur chu Republican mi le sa hlir an tir don ni nalang tabok film khurna tur han jeptel lokila thudanga kalma in Mizo tonga YouTube paron buang thin tu ral tiang ram chuan Supreme Court in trama lawsuit an nol ti thule trama tan zual ko na tur om to lo angin ron soi tamaya heti tho hian ta han post December ni soma chua hian ron post boka ngai thatu teril ruati chi ai boka niang zo na ti tam hle maya chan fia lo theini talova ngun taka an thupuan ngai thakin Pennsylvania Supreme Court anti nani lo chuan trama lawsuit hian Federal US Supreme Court ala thleng ri lo hrim ti hi ria ila a thlen main engtin ngen nol ngot thayang areng thua trama makhongai tu te le trama do tu te Biden alam tang te report hi chu heti taka in do nakara hi chuan clear thiam hun to khop mai India Rama High Court kantiang hi USA ya khwan Supreme Court anti ve tho wangin riat sual ol takani renga Supreme Court atam sup em awangin America rampum tana Supreme Court big soinan Scottas Supreme Court of the United States tin kan soi to anga diktakin trama lawsuit te hi Pennsylvania le state danga court niam zok ten pom sak du silovin Scotta sakal luk theilovin hei chen hi anti khotlai to a Scotta sakal luk theilovin hei chen hi anti khotlai to a ato pa an state Supreme Court in nol ta nge a ti chuan court sang zo ka kian pen thei don ta chau zo ka ni tuna hian trama attorney Tunlai takmai Rudy Giuliani in COVID-3 akai le ria om lo chungin Republic Senator ro pui Ted Cruz an Pennsylvania case hi chu Scotta sa kalodin puyange an rem ti chuan ti in ain volunteer ani a thamuan thak le chu wangin Pennsylvania lawsuit hi Scotta sa an la chai don chau zo ka ni ti hi han soi fi ila thui tak hun kan pek pha angai ta ni hi Scotta sa chuan justice pakua zinga paruk te chu conservative mi an nia an zinga pathum te phei chu traman du sak taka nominate an ni nge kha Biden ate pa fa corruption case China Russia Ukraine ramatanga cheng tluk le ding on tam tak ei ruwa inti hausa te Thubuaiin po mainstream news CNN BBC Al Jazeera le TV channel nei dang ten thup tat ma se Tunlai hian anep deuh zonga soi chhuwa tharania hetianga corruption case lian tak mai hi America mi puite khon an nam nu liam mai don lo ni na lang tabok a hun taka dan anga akal don ani chuan an pa fa chung thurel hun hi alo la chuak nge yang kan lo ngai tu ha angai YouTube lampuin trama tan tu te thuziak block zel an tum niomin ti tia om tabok kha US in than kha diklo vote ti chingpen om ti zonga thu chu reng chu ti bo zel an tum ti YouTube chuan thu an chuale to ti cnbcnews.com te NTD tenan puang ta choi mai Tunlai Khawvel chu Chanchinthar puan na media te hian thuan nei em maya mi mal zalen na freedom of speech hi anek chep tiel mai ani hi nakin loka phei chuan boru ka pathian thu puan dar theina zalen na kan nei ngei ti top hi kan mabak alani nge yang inauguration committee in Biden a president elect an pom taro TV Chanchinthar lama kan lo mule hriat danin Joe Biden chu US president ata na thantlin president elect anga cheibol chiamin cabinet minister te ruatin policy te lo zamvel tu ma se inauguration committee chuan a pom lo ti ati chiang ta he inauguration committee a hian congress member lok deuh democrat lama tangin pathum le republican lama tangin pathum ten joint committee an neya Biden alam democrat lam chu congress speaker Nancy Pelosi in a hova republican lam chu senate majority leader Mitch McConnell an hove thunga Democrat mi pathumin Biden a president elect tiapom andu lain Republican mi pathumin hetianga in than result king zok puan tur po lo om theilova kot Thubuaiin
online ni boxi chu wangin tu zok ma president elect puan thei an la ni lo ti en anin niala 33 ve ni sia thu ti thu thei ta hek lo an lo cham thakani mimala in be na chungchang te po hi tle min han soi kai zel ta ela hey kum thum don lai mai tum lo ho lovin Donald Trump America chanchin boipuin Khawvel dan hlim thla tan tun huna pathian mit fuk na ni ti hria in kalauziak ve thina kumina covid rilen no tang phei hi chuan lalpan mo phurna min pe kan izia hi ka chiang chho zela zoram Khawvel mi te nan lo ngai chan berle an tong trai sak pha na sani ti mun ti na tangin thu ka dong renga chuti lion then khat Biden na lam tang ten na men lova mi malamin be let na le mu sit na ne na min chir the na te chu poisa zo lovin atul na wangin kan la chun zom zel ani hi min lo soi chetu te chu lalpan mal som sela an ma nia soi chiat na tharawin a tho dan ang chuan tlom takin min lo soi che mai se a thange mi then khatin ma niram ayaram dang dai boi pui reng mai min ti boka keipo ka in ti ve tho mai ma se hun nunga setanan US in thanna manga he Khawvel ram lak tuma a chet na hian Khawvel pum hi angong ngal veka tuma ein thiar film thei bik lo US president atang zok tura zirin kan ram le kan Christian na din muna thuk takin kwa a reu don ti te hi chu tharawa mit meng tan chon hai rual ani lo mani ram chawa in thur bing theina Khawvela kan cheng to lo ti te hi khria ta tul to ni Donald Trump ni na chelle se kan ti na chan hi kan soi nem to a Khawvel puma chanchin thapuan darna hun in hong se kan ti wanga ni berani communist China in suma alei to le remote control manga control to mi corrupt ber Biden hilal se ti tu te hian enge an ti chan hi ron puang zar ve lo sela tuna hian Mizo Christian te po hi rin na konga chuan kanin clear fel chiang ta view mai engpo ni se tun huna hian Khawvel chok danglam turin pathian in tu nge mana lalpa mit hi tu chunga nge fu tiero hi chu izir chuak non le teng u tong tai na tur lam he USA in thana hian Khawvel chanchin bu le media te control vek tu corporate mi ho sapui puiten trama lam soi chechar charin election po in bum na vote chingpen na khol mak dominant tran puina nen a thok tu te in tiam rola ten om taka Biden na tlin na tura mit hi vote sing tam tak ne na tang kopa communist China house sak na le thil ti theina ne na ma an la chung po a an lo tlin thei bik chuan lo wang te tuna trama lam tang ten Biden na te ho thil ti dik lo le dan bo chet na zong ngai tu a ro rel thei tu tur Scottas an thlen thei to wangin pathian ne na lom thu kan soyanga Supreme Court chuan huai set taka thudik an tran tlang ngam thei na tur le he in khana chak zok dik tak an mu chu a he Thubuaiin hi an chin fel thei nan pathian ne na kan dil don nia kan ngai khak ta kha Dr. PC Biaksiama thuzia kania claim te kanan soi chun zom lukange kan hriat thewangin putrama ukil chuan tolol pu Julian ni chuan covid takai ti ni kha ma se akai ti kan hriata kan puan rualin hei adam le var to ti thulom om kan hrele a putram puyate lampo an thamuang le sot tura nga yang pu Julian ni hian ni lai ni tlai dar nga ke ni lamatukin wa tian Khawvel khan Georgetown University Hospital chu san felta ani ome thlir tu te in chunga kan lo me kan channel hi in lo thlir zel don nia